It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afe kasiebono enchiremu eni. Yansha kasiebono se yansha se enfemfri Ghana mampeni. Berema Obwada John Dramani Mahama. Mekasei endrada obon homoden etimi epa edwuma wura dwumadia ode baba bona Ghana nyuma etimi akonkana behye mu kena na oman Ghana titru ne mebu no dodo na da wonom ene adwuma ye no wonom etimi enya adwuma pa na wonom ayem nendada dwuma no ekose wasante mantemu eye kumase mekire prempe assembly hall e wasante mantemu na da na ye dwada ofuru so bosuma ye wome ne da taso aduonu nwotwe efempem yenu ene aduonu ndumum na Ghana mampani kasem no wokirem sem dwuma de wona eba no mwe de bad sese bia no man na mabe boa pa manwuma etimi ebosuma Ghana nwuma nyina da etimi akonka ne yepam Ghana mampani kasem ana wokirem sem yanka nkyere Ghana fo nyina sanya hwekrempo no enwuma mako empemutum 10,000 business na beboa afi bia mu ne betumi abo na Ghana mebundodo na no etimi enya dwuma etimi ayem Ghana mampani kasem no se yanka nkyere Ghana fo se du ba bia na obi etumi bia dwuma nanso oni sika baba ne wada koto mfidie adebo na dwuma na konka ne senti ofasa adwuma de we so ba be hye Ghana nwuma nyina mu eden kenapa na boa magana de hye bia wo nwuma mo ye no wo ni sika no be hye mu no etia wo titiri mebu no etuma dwuma pa etimi ayem Ghana mampani se yanka nkyere Ghana fo nyina asem adwuma di abene be bo magana nwuma nyina tumi konka mo mebu no etimi enya dwuma pa aye odi nsem sei ede to dwa e dwuma di anase. We need to look at the healthcare in holistically. Dabi. Ghana mampani we no nsem ade to dwa na bukef ya boya homade bia sa yen sebeka na yede asom yen etiefo no. Gathered here to take a monumental step towards securing the future of our beloved country. We're doing so by offering our young people not just hope, but real opportunities to create, to innovate, and to thrive. Across Ghana, from our bustling cities to our quiet rural communities, young men and women nurture big dreams. They have powerful ideas, and they have an unstoppable drive to build better lives for themselves. However, these dreams deserve more than just applause. They deserve action, they deserve opportunity, and they deserve committed support. It is therefore with this conviction that I made a bold promise ahead of the 2024 elections to prioritize the welfare, economic empowerment, and development of our youth through the carefully crafted interventions that includes the Jumara program, which we're launching today, stands as a flagship fulfillment of that promise I made in the campaign of 2024. The Jumara program is not a mere policy initiative. It is a declaration of faith in the extraordinary potential of our Ghanaian youth. It is our commitment to nurturing their ambitions and translating their ideas DLFM 106.9 that will drive our nation's progress. We'll also provide technological support and access to equipment and machinery. Somebody establishes a business, but he needs some machinery to enhance his productivity, and he cannot afford to buy the equipment or the machine. Ejumara is there for you. It will help you to buy your equipment. And our goal is to create at least 10,000 Ghanaian youth-owned businesses every year over a 4-year period. Eni awoti ye Ghana mampani John Dramani Mahama ne kwakra mo na dwumadie no na nka hu behia se asante hene otumfo ose tutu a otosu ne bo no homaden etietia ne chachama kopie mu e wase nanso bibi nti asante hene ntuma kopie obomoden ewro ne mpaboa e de hye eye esumeja mahene nana okire kosi eye ntrama okopie mu wase a okase na okire misem oda Ghana mampani John Dramani Mahama si ye pa efize dwumade e bebo pa magana nyuma atimi ebusu ye pa ma mebu na yadwuma yenti wediem Ghana yakwa ne mpa ante yemfa nsem mokese emfa magana mampani John Dramani Mahama. I see this as another opportunity for us to integrate this youth initiative into the 24-hour economy. Mr. President, by keeping your promise and honoring us with such an initiative, we believe that Ghana is now on the right path of success.
Ani a woti ye eye wo mahene de ma de hia wonom ewo asumeja ne den de nana ochire kwisi ntramwa nene na woti ye Yentua kasia bone so na banking consultant Dr. Richmond etuahene de nsama betuja de afa fraud cases ekoso ewo ye sikakrabia ewo mayimu a de sobo no ebo ye internal control system na ochese se de emu ayemre ye papa na bro ne semtrofo etwetwe nkomo wa bra Bank of Ghana ye mfimpim yenu ne aduonu nan fraud report ade bi omode ba no ana Dr. Etuahin ekasa na oche say ye internal control system no ayemre eno nam so ama ye adwumayefo bi omuchimu eden efa bronya ho awe akokon a ho ne se de dwumade omudi no enya ade a ekoye kra sanso na se hwese wo so mohwe no oso mbomode anom de hye pegu akwan mu se ne ebe ye adwumayefo no obian timi nya kwan na onkoma obia report say na ekoso wo honum ti say na betimi ase ne ebe ya obetimi ede awies kanta oso mbomode anom de hye pa egu akwan mu sanso na mpenifo efo obi adwuma ma oso mo hwese adwuma no betimi aye niye e ma mo fa protocol bia so yankofo obi ambehye adwuma nim keke na omba na omfa ne ho embehye fraud nim sanso na so obi biara nso so ombehu ne se ne ho bon fraud nim no mu ombetimi atwe na so ye papa adwuma di ananka enkane no uye adwuma ye sikakrabia ananka saa suban na yi nadi no omunjina so saa ananka mo fenye adwuma na se de adwumafo a wo honom ebitri mu ye din ye pa chese enya sem ketwanti nkebe ya na ka ye fraud ho sensem wo ye behu so ho bom mu no wo se ye twenwa so ye Trose say we wintimi nyewe ya chro na adwuma no machine so crowd ya adwuma no ya chira o limit we won't ko we wonyesa say adwuma no antimi anhyehe ama internal system na anya stronger obi obedru ho bia onya kwan a obewia mama ma example tama me branch manager asama me 1995 na me cashier busam say wo de wo yare kura na wo de safo na hye obotom vote key no hye mbotom ye mienu na ko ho nti say wo fa ba ko na me nka ho mi na de bia me se mako hospital kura me maye no me abaya ne se menko ama nkoti me because me tumi ka ba be ansa na mako because unko anko ho na ko hunu dollar na ya pake euro na ya pake no satan na CCTV kura anya mai ubehu na atwe bia hye na tade mu ma example tama me branch manager asama me 19 DLFM 106.9 wo ya kura na wo safo na hye obotom vote key no hye mbotom ye mienu na ko ho nti se wo fa ba ko na menka ho mi na de bia me se mako hospital kura me mai no me ka kire abaya ne se menko ama nkoti me because me tumi ka ba be ansa na mako because unko anko ho na ko hunu dollar na ya pake euro na ya pake no satan na CCTV kura anya mai ubehu na atwe bia hye na tade mu no de ko nti esese ye ma control sese dual se control mienu nipa mienu ne ye kura eni se nipa mienu no etimi ya adwenkro ekohoko wia eno ne ye weak control ene ya wuti ye banking consultant Dr. Richmond etuahene na chesa manfo bo krono eweska krabia hodo no wo Opa ya di esika akoto no na muliki information ma frostes omo ye frakadam ai no mo yi ska no ska wa brenya no na chese omo yi ska ne keke we bo omu duanse asore wate se ojimidi we bo omu duanse be soro ya sore ye mfa nche omo kra ya ntu akase bo no se mo mfa nwura mum ewe ku edin ada wo no mo som eye generational right protection society wanom ayo ye kire endrada e kire mu am ebraso se Ghana mampanin John Dramani Mahama ebeje naso brane se brema na watimi de nasi form na galamse ya ese Ghana yensase yakwaye ene yatenaye no eto etimi etwam na ekue no opanipa ode odom anom eyensem twani den ede okatechie afrifa mensa wakase na okire misem ha adwinye pass e beton man Ghana mu na Ghana mampanin John Dramani Mahama oi bontoa be pre Ghana kwamnya kase betan so mampanin no eka kire Ghana fo se oba odona gasa ne nkwa ebesi anamu apre aboma galamsem eto atache huna Ghana yatenaye ene yakwaye ne titiriwa akuafo ho atomato mu yipam na okire mi se ye no ane se na me nene Ghana mampanin John Dramani Mahama winya akwanya oba ye wonyomoto na wakase anyina asesen okire mi se sana montu a Ghana mampanin tuo no nya de be bona galamsem no eto 20 oman ho mari sani manim yobetumi declare state of emergency no obi aja galamse ni tu no Ghana no yatane yakwaye no eho etimi atam dwumade ne hyase mo nwa kohia mu ewo Blacksport eba mo de yo ya kire kase saa se mo kopie mu ewo Jibri House eba ba Ghana mampanin ebetimi ate wonom enisom
na praka sa odom twatwa bi so bi ni sem eye broad je moja gold greed je se ne ani bre pa Ghana fo ani abre ene ska ko ene ani brenti Ghana fo moja ene ehwe gu kwa na mra omko pie mu no ye kire sei na mama kwa na nyum to sei na wonom ede koye e wo ye kire na se DLFM. Sorry, sir. DLFM 106.9. Enti deda wuti ene dramra na wonom eyo ye kire e won krabopre mante hu momu menipi e na wuti yen eno achi na convener etema eye generational right protection society oketechie afrifra mensa chiremisem obo mpaye e de ama ahombambo kuo ni nyina titru ene Ghana Post Service everisem onimu de enti ane Ghana Post Service fo entimi nchini pa wonom etu galamse one de ne kasem ana wochim se bia na mpanifo amanyefo nhye chire nti eja wokocho onmo pe bahwe ne yayiwadi entiene Ghana Post Service amanyefo agekere omo se de go machi ena omanyimu omundi sia mutumi eka ne senti obo mpaye mpaye no so nya bible mu mpaye nyankopon mpaye mu nanom kwanso duabo ho mpaye se wonnim na galamse no se yede wokora ntumi nko aka kire mpanifo se wonko na wunyina akogina site so kokko tie galamse ne wanko a na mama bosom omo fa wonye kalawili odi nsem sei ede tuja police assurance here. Since Emra, parliamentary pass here, police for the law enforcement agents. Law enforcement. It's a young man in the Batua. Galamse, your forest is your police here than this of your semi previous. As a crime, and so, I want to be from Nhyiraba. When you have been one who said, "Every other you want now, a young authority be from so if almost a presidency, and say, that today do her, and the bomb fire can come a police for the freedom and attention, one would show Bible, one would show Quran. DLFM 106.9. I want to be Yaduma. Yadim someone, I'm back over you. Says people are from Munyo. And I'm not by the General Pompaya. Yes, and another one. So, Mama, I want to be uncle. I'm saying, eni a woti ye ayensem twene a ono eka ekua edia eda wonom esom eye generational right protection society ne den edi okatechie afrifa mensam ne kwakura mondo ana afensu mpenifa do moka ho a mo ye kire ne binzo akirim zo mo wansem sei ede to Ghana mampani John Dramani Mahama nanim. As at the time, politicians we did that on our own accord and by our own evolution, by our own will, and they enjoyed it. They benefited from it when they were in opposition. Today, they call us evil because we are speaking up the same voice and in the same tone. DLFM 106.9. So after the arrest, we handed them over to the Enquires Divisional Police Command. Yemisa Yahuse, corruption. China for the annual Mubibia. Obi free. Galamse must fall. They are proving to you that we are not starting this advocacy today. We've done this in the past and we will continue to do it until the government responds to us. Any a woti ye yo penimpa, also edi eye generational right protection society kono emotintimanye pam nene ena woti ye. Yentua Kasiabwane so na Susan Adwoa Mankwa aye clinical research coordinator ewo Nuguchi aye Memorial Institute eden sama betuja ede afọ Hawaii ene de ye Ghana fo ekomu kire se niam bo aye din ye papa se inflation na abani nti niam na ne bo afu na se ne bo aye din ananka behia na kaban ebebem se ne be ye ombe bo na tememfo no so etimi omo ho etimi adwo omo kakra na sebo so mebeso na abeji waketi
etua na che say 800 cedis 1000 2005 na ba koto watermelon ba ko na 50 cedis dia TNT crown buyer insu a obeto ubi o sa betua ni na buyer boso me na akasa be kwa wie na sika na san boso me ba ko mienu che say salary na ogene crampon enso ntinke be ya ka ban brem na ko munye bibi FM bo ayetimemufo ne sanse ne mabo ayedin ye papa. We need to look at the healthcare in holistically, not just as hospitals. I mean, like, yeah, well, okay, you want to do the political bits in terms of Agenda 111, whatever. But how are you equipping the people? What primary healthcare program are you putting into place that the people take control of their health themselves? You understand? Food is too expensive in this country. Food. And, you know, yesterday I wanted a watermelon. It starts from 50 cedis. Yeah. It goes as high as 150 watermelon. One single watermelon selling for 150 cedis. If you're a civil servant and you are paid 3,000 cedis a month, how can you go and afford one watermelon for 100 cedis or even 50 cedis? You understand? But we need fruits in our lives. Have you asked for a banana lately? Do you understand? Food is expensive. The government needs to look at our health holistically. Enia wuti ye Susan Adwoa Mankwa or your clinical research coordinator ewo Nunguchi Memorial Institute no chese niema bo ayedin sanso na nnuane bo nso so ayedin ye pa. Na se wo ye adwuma wo Nunguchi na Kwadwo niema bo ayedin o ye no kre niema bo ayedin papa bodie betem yen sa 20 cedis Otimi ntohwe ewo Ghana ha no manade no ye ka na kwa ye buachi bitin na ye behu ne kabre se de bia ye be kasa entimre simu ni sempemfo ni tie omonye ho hwe a ye wokrum ha ya sika ye nkwa ye nimam na ye nkopie mu awa aka ne mase bedwane e de ma de hye a wanem wo Asen Central Kennedy ohene Japan dodo abon ma ne se akomprekom na one otitrani e de ma MPP emanyuku no e wo bono mantem nim Kwame Bafo Abronye enne kwa hia pa obekum anyasem kum akram emra Dr. Mahmoud Bawumia ne national thank you to dwumadi ekoso endra dana ya dwadam kopiem obrekum ne endra ejesra katoma mento ana dwumadi na asane anyasem kum akram na aka ne vice metre former vice president ne tona woko e wobono mantam ne mu no kopiem ho no mo ana regional chairman kasa na wochire musem edum pempenso ne mabi ha opa nanso ne sentim pempe wo hoi wasini pen sabi enipa de so no nua tiase na nokre wanka nkyere na nya ni senti ehwahi ekohi asem MPP amanyokuru mu mpanifo no ebetumi asebere omose aduasa mienu aka nokre ede ache omo ho fisa ne mabi koso amanyokuru mu a enya de a ekonka ne yekura ena bono regional chairman edema MPP ebisa sem enipa wodom ne nam Ghana montene mu ene wademu edi Dr. Mahmoud Bawumia eti eye thank you to na mo kasa ene obi anfa ne nyanko bɔ ne nche no ne ma hodo mo ye eho ankɔboa no muntwa so kwa na asom dwentuma na manyoko no emfa no toma pa emfamfra o kasa ene wo kire musem wo hwɛ aka ne openipa na oda omanga na mase bedwam ano meka former speaker of parliament Professor Mike Okwei eye report abonten no kire musem akasa ene wotanhu na wa MP manyoko no ne kan ma meka ise na manyoko no edi ntwo e won fempem mienu ene edonu na bato no ni senti wo hwɛ nkasantwi obi wa manyokonum nanso na okasa tumi a opa wanyanti no dini pare bi ho atem na amanyokonum nneoma na womontoma na wosini montene so ne senti sana moto mutu no so manyan na sa hypocrisy ohu nya atwem no sento antwade a enkosia ga ne senti enye de ne bodwo so kram ne kasam na osan kire musem yanka ntra MPP amanyokonum panifo bi sem ana moto mutu na we aye pone ana mapam ne senti ebe ya mon grant wodum nya amnesty monfa nche na obi ameka me kono tirim so monpre ne empre chene fi sabe enipa na mode monso ne so begu ameko na asia adenti ne nsanji ne fantum abronya DC kasa na ne kasa na koyen kasa twinti ode nsem sei ade tudwa ya ka asema na nipa ntie arrogance ene de eduru ba bia ye duri DLFM. Some 2 9 quite single constituency. I got candidate. Mo amene motina da mo kura di mo me flow be say to aba my particular candidate. But the binum de me din call ye campaign wie ye no. Omo wie ye no na ma konkran. Abronya no na agi ba omi campaign ayere. Ba no kura ne say omo ba mo ho campaign omo say abronya na soma mo. Omo say abronya na soma say ye me ye campaign ko meboa.
yes, I'm going to dance here. Some man no flow beer. Some crofon so yes, I did me dim by a china on Babamo. But this time, no, or my mammy buafu. Now, more being could do beatem. Who could do beatem? We not so what's a young quiet a unity. I mean, a unity no. A moana mukriti. Professor Makwe DLFM 106.9. Some ayekano and no nano and this if we used to now we are propaganda no be no dia and tonight social media say who didn't panatem now we are wabakasa memfa wadamfo. Any awoti ye a bono regional chairman ne den adim Kwame Bafo Abronye nene ena awoti ye nanu achi ena aka ne masebe dwane e de ba de hia wonom go Asen Central Kennedy akomprekon ohina Japan e kirema hey endi Abronye endi me pa na sebe wotumi etena hato ayempia sa na okirem se hwe MPP amanyoko ne du ba bia ni pere wotumi unse sebe eyamanyosem tra nanka mu ya hiafo asre hiafo munika pre nanso ne MPP amanyoko nti wanya kwanya kasakasa saa wutuwen eduba bi mpo aka akra wo ha bi na mutrem nanso munika pre mujeda matusre nanso amanyosem ti mo kansem fo kana jajo pon kirem sem senya de aye pa na amanyoko mu sensem pa nanka ndrada obemma ni showdown pa na chino hwade a wapi ho odin sem sei edetudwa media I'm telling you the truth obi anye beman jobia but party nti enipa bi tumi kasa te so mu member omunye member oba contributions yen sika wo mutumi yibe mu kosesere and they talk as if the whole world is for them. It's not for them. Anya ekuru ya like some of them cannot even speak the way they speak because ba me fie kura wo fari ebi mo ya talk as ma wo mu am ba ro mbe too long. You see ya panokura mum yanka I will not respect you but may respond to anybody. And yes, I can showdown to anybody. And yes, I can showdown. Anybody akuma wasro ekasa yepe memo party no yankomo ye ma minisa was ka minsika mo here for promise to be kasa kukudro so ye sika for please who bondo somebody ya toku anyhow for please who bondo number to me talk anyhow who bondo number to me talk anyhow. Any awoti ye aya ka ne masebe dwane de ma de hia wonom ewo Asen Central ne den e de Canada akom prekon ohene Japan na huta ne kokwa pipe na ba Facebook no so a DLFM 106 pona ba hwefifire so na ne panendra da ne bufu afu na Lumba nsupa eboa ne pa o Lumba nsupa na boa ne papa pansa bonofo ne sa kan bi na nsanya wo ze boto wa ne bi na wo bo no tuze ne kokko pipe sika wo ze me wo fa ase na ne buafu ohun o se dey who bondo ne bufu pa yentie ne bio ne bufu pa media I'm telling you the truth obi anye beman jobia but party nti enipa bi tumi kasa te so mu member DLFM 106.9 and they talk as if the whole world is for them. It's not for them. And yet ekuru ya like some of them cannot even speak the way they speak because ba me fie kura wo fari ebi mo ya talk as ma wo mu am ba ro mbe too long. You see, your panokura, Mumianka, I will not respect you, but may respond to anybody. And yes, I can showdown. And yes, Uncle Behunu showdown, dear. Now you showdown so. Na yamfa Canada Japan no man is in a Canada nani abere pa onyase mukuma krao. Sika yanto akase bone so. Yanto akase bone so na sanya beya ahunidie ho nsam ne mpuntu obekoso awa ye kwaso community no eno nam so amonua do fan club fo akoye donation e de amakwaso police station na omakoma omo ahunidie ho ne mo betimi aboa sanya beya so mo kwakoye mpuntu djuma ho no mo betimi ayusu na eniema bi te say ya dustbin na ya mop bucket ene aya prior tentante ne niema e ka ho pi ana mo de kwa ye kwaso police station ho no na abro mo ne nsemtrofo etwetwe nkomo no tetenani edema onuado fan club Mr. Atayimano Junior echem no chese ade ohe edema kwaso nana osey adutwum ede nsem tudwa echese nani so ade hu pa so obema oban bo ho nsem mpuntuo ene ahunidie ho nsem akoso ye important we sanse nya ade a ebi ewo honom sanso no tu mabunu ne fo se omomamade no mu ntwam hu free numbo ne ho eno namso nti na onuado fan club
for akoya adoyewe edi amawo nse nini amedase yehwe nano fiada ne twam na yete se na ema empanyimfo ni kroma ne prapra krom hasi na se le Ghana so no ifini no ma ho no ma adoko ye behu obi ho no mo a bibi no obedi kra na ni twia se dasmis ya so na se bola kra ni anu ada to no okoni bed nti empanyimfo yetena se fa adene se eye police station na adan na bi a kire kwasoman ne Ghana man ni kroma empanyimfo nyina yanso ye be pe bibi kakra ye dasmis more buckets ene playe ta no man I feel say bibi da form a betimi dia pla na dia to baby serebe ya sanitation for no so ba betimi ade ahwi no mo dia ko serebe enko ba say osina ko baba sanitation na bibi da na bola da hala ye da ti ko no fato wo mo so say ko no de to wo mo so say ye be hwe na ya ye bibi sa e dia ade Adwoa police station ko aso man hene serebe ono so be hunu say ampa ko bi okroma say ya emunipa eni ko no mu panifo so agene no ho na ya hwe so say ye better na chama ne duma bi bia no akoso na wi sa me me da me say mabunu na e wo ho no mo nipa bi mabunu bebre o life ne yesi free bibi tramol ne na se for 225 ne ade iti me to na me yesi ne sa ade a wo se mabunu na e wo ha se no ye ka ye ho ebum na ye ma ye ho fitu afensu no ye wo ho no mo so a wo se ye hwe botaye ye se mabunu no ye di si eni so odu wo ho no mo a e be ye kakra no na onya dwuma nyede enye obi so wo no mo a wo tena se na hwe na sitina mpo ye ma me mo ye sa wo mo na DLFM 106.9 ko no ye tena se tene se ye be boaboa ye ni ankasa ye ho eni ya uti ye eyo titineni edema onuado fan club eye Mr. Atayimanu Junior na manibo ye nsem troni Samuel Ofori Buatin anede besomye we ene ye gina we so ada ye ho akwaje na brofo edwatonde ye ba kase bo no ye beto aso Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yensam troni nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma meni ntreo Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9 Yamamo Akwaban Afiyan kenka madwenkyere ni bie ewo Facebook no so na yemfa ensomom we every master planner junior kentampo na ochire misem bibia de di pefe se Ghana mampanin John Dramani Mahama manya de ahye ni se biwi on tumenya ho hwe ade se bi kramani semina omen enkwese hwe dadana enya da wate fufuru bia besi ni senti Ghana for bibia nsima brabum why enja kase yenkoma Hajia Safia Muhammad incoming MPP National Youth Organizer dasi wesu free Richard Ahwem ana was na me senior man wa ho oh champion bete won kachem Richard ahwe na wochire me say good afternoon to you Pentecost elder takrade kwadwo krom tobe wode hyekonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B ana afia Adwoa Agyei Sikapa osi DLFM news na your official play more the pass bia no manama na ye loud and clear enam DJ Ghana man fidie ni so power great station hono na Ghana fo nyina ehwe kasebo ndi fo si boys ni nyina hie mu akasebo ni mo ye de papa ya da se pass ni na adwuma pa won so wopom wen so free piaga na wo kire me se Kennedy Edion odi asi pam wen so free senior man Charles Mante US Monte so kire me se the MPP party is clearly in shambles. The leaders must find an amicable way to resolve their misunderstandings. Please forget about 2028. And no, and the MPP amayoko no or say yan kan chira mo sem. Mama nyoko ndesi an bomb pa na esimu no. Russia for Ukraine for talk on mo kon ya no bi esi MPP amayoko mte ne bomb enemu no nyasem kuma. And the man transi na man siesie muntempa ditu na kanifo na 2028 ni muntu munna enkosi aka we ya futuo kese a
Donald Trump ne boss over US mountain so senior man chief of staff Charles Mante si yankantre MPP amoyoko sesika we senior nya de wakane no ano no ho hwe ankomo e course so ayi a ibrekum ya abranye DC ene kana Japan temi atumu say still na no entokwale de wo asa na ntwebi no eni awo once obi a fele ne ho me oga na say still na arrogance na mo kana munya yo arrogance no gusu ya adwuma so no wo mu so obi a de ne ho yi de untimi nkyele me hwe ene yenya o masem o mo na Ghana mpanimfo na mo ma ne maboa ya den sa no obi e de dwuma hya ne nsa on pese Ghana bekoye na o ma ne ho atono no so court office na so Agyei Sika gu ne botom na odide men na say Ghana fo hu na mane a ema bi wa mo se men kan asem wi enkyere ye mpanimfo no me dem asamano no Sika se no obi awie ye no obi kyere din silver lady obeka sa den papa no obeka sa den papa no ampani ampa eno ano ne no obi ani asem enti wa bedi Ghana sika na mo no ma no kweye na ma no na pa omoto ase no eno ano no ho asem ano no we na Ghana ni kase bo no ye de asi emum samufo ne ye maze meber antwene se mo ede emayen the nations MC be ma tentenegram wini ahofadwa no kofita de ekopie mu wo Facebook no eso DJ Zigby senior technician on duty chinchima afide ni furu ma de mayen akenkafo ye senkonwa ebesum awie no edi amejesom takwade kodwo krom twobe wode shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka ehunsuo mpone meni ahofadua Adwoa Agyei Sikapa yes also hwan na eba na Adwoa silky achire mu hima ififi mu hima he said dem se ono na ye ayi okonfa no chi no so wa munim da de ba asane ne ade Michael Jackson asane no radio mu ya santoa enkecha hima mi firi ni tu eno asenya mi nhyira na panya ono anka no makodu ifie be de say yi no 12 ayi no am no endo ode me call manager pa boy ade o ne nanu so e de kama oh you good nana o fasa so nana enkacha hima yes also neba odidia odwumadie no ene to aso ede ma yemo nyina monitia adehye yakramo midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo